Yesu ashimwe. Dushima Imana kandi yongeye kuduha uyu mwanya. Uyu ni umunsi Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Turashimira Imana ko ikomeje kutuzigama twese, ikaturinda muri ibi bihe aho twese duherereye, tukaba turi bazima kugeza kuri isaha. Akaba ariyo mpamvu ubasha gukurikira aya materaniro, nuko Imana yakoze igitangaza cy'uko yaguhaye ubuzima, ikamuha ubuzima. Ibyo ngiye akaba ari impamvu yo kwishima. Muhawe ikaze rero mu materaniro yacu uyu munsi. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 34 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata. Uwiteka ni umutima wanjye nzirata. Abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Amen. Ndagira ngo nkwakire muri aya materaniro, dufatikanye twese gushyira izina ry'Imana hejuru. Tutangire turamya Imana. Nishimiye ko menye rwose Yesu ko ari umukiza wanjye, niwe wanshuje amaraso. Ndizera mvuku bwa kabiri, yambwiye ko ndu munyabyaha, ndihana ndizera arankiza. Ibyo ndirimba nibyo mvuga, shema umukiza udasiba. Yambwiye ko ndu munyabyaha, ndihana ndizera arankiza. Ibyo ndirimba nibyo mvuga,
Shimumukizu budasiba sanyemeza kombuza imbaraga ngonge musengiteka ntacyo nzamuburana yanyishyuriye yambabariye ibyaha atumanerade yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanerade ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza imitima yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanerade yanyishyuriye ya yambabariye ibyaha atumanerade imbere y'aya ntebe zahagararayo zabanjanye iminyago nyishyikirize Yesu yanyishyuriye ya myenda yose Yesu yambabariye ibyaha atumanerade yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo izo ngoyi ze zanteye
izo ngoyi ze zanteye kubimbataye bose Yesu genduwe nawe nuwanje kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya aturinda ajya andinda kaga kose mu nzira ijya mu ijuru nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya andinda kaga kose mu nzira ijya mu ijuru ku muhanga masite bizankizi intege nke shira ubute nyuma nzatabarukaho ku muhanga masiteka bizankizi intege nke shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyiri imbabazi niwe mujyanama wanjye ni undengera iteka none ibintu mfite byose ntago nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora ko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo rwatumye Yesu aza mw'isi yacu rw'indushya turuhure na cya kirara k'inzererezi rwatumye sacyakira mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mu ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose kandi ukwikunda umwana wayo jye nikwinkunda ntakwiriye nari umugome
no kwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba mubo yacumu zayo maraso ziyuko nanjye ndimo nzajya ririmba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutazashira mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura ribamara imibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirawuhaza rirurushye ushonje rirawuhaza rirurushye niryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare nubatseho inzu yanjye itagwa n'urutare nubakaho inzu yanjye itagwa uri umutambyi nemera n'umwami untegeka n'umwungeri undagira inshuti nizera n'umwungeri undagira inshuti nizera ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe
nsiganirwa Yesu we kandi uri n'inzira nuko ndasaba wemere ishimwe ngushima nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye Yesu nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niyo nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira Yesu ubwo nzakwirebera ukuri mw'ijuru nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye Yesu niwe nihishemo yambereye ubuhungiro ntacyankuraho amahoro yambereye ubuhungiro Yesu niwe nihishemo yambereye ubuhungiro ntacyankuraho amahoro yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro ku manywa mbere igicucu yambereye ubuhungiro ambere itara nijoro yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro ntabwo nzavaho Yesu ari yambereye ubuhungiro nawe ntazampemukira azambera ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro yambereye ubuhungiro yambereye ubuhungiro yambereye ubuhungiro yambereye ubuhungiro amen. Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ndabaramukije mwese kuri uyu mugoroba Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro Imana icigwe hejuru dushimiye Imana kuri uyu mugoroba uyu munsi w'amateraniro yo guhimbaza no gutazira mu itorero rya Église Vivante Kimihurura turashimye Imana itwemereye aka karyo ko guhimbaza no gutazira Imana no kumva ijambo ryayo turayishimiye cyane uburyo iduteye iteka yuko bikunda ko dushobora kwitazira no kwihimbaza turazi ko bikora ku mutima wayo icubahiro kibi c'Imana ibihe byose dushimiye na cyane cyane umurivyi wacu Patrick Nishimwe turagushimiye cyane wakoze uburyo washoboye kutuzamura mu ndirimbo zo guhimbaza zo gutazira
turagusabira amavuta y'Imana. Imana ibananye kugira neza na timu yose, Imana ibananye kubagira neza, ubuntu bw'Imana bafuke, imbazi z'Imana zibananye kubishurira mu buryo budasanzwe, kuko mutubera umugisha muri byinshi. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo munyemerere tudatinze kuri uyu mugoroba, inyuma yo guhimbaza no gutazira, yo kugira ibihe byiza, munyemerere tuje muri uyu mwanya mwiza nawo gusangira ijambo ry'Imana. Nk'uko mwamaze kubibona uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Muri rusangi uyu mugoroba na materaniro yo guhimbaza no gutazira, turarimbira Uwiteka, turatambira Uwiteka, turamudugiriza amashimwe, turavugugira neza kw'Imana. Rero nashatse ngo dusangire kuko igikorwa cyo gutazira, cyo guhimbaza kenshi turagikora. Nagira ngo dusangire iyi teme mu ijambo tugiye gusangira uyu munsi. Turaza kuvugana iri jambo rivuga guhimbaza Imana, urufunguzo rukingura ijuru. Guhimbaza Imana n'urufunguruzo rukingura ijuru. Iryo ni jambo tugiye gusangira kuri uyu mugoroba. Munyemerere rero imbere yuko dutangura, munyemerere nsenge, hanyuma twinjire mu mwanya w'ijambo kugira ngo Imana idushoboze uyu mwanya utubere umwanya mwiza, umwanya wo guhura n'imbabazi z'Imana, n'urukundo rw'Imana, n'imbaraga z'Imana. Data, mu izina rya Yesu tugwaye ishimwe n'icubahiro, tugushimiye Mana kubw'amateraniro, tugushimiye Mana kubwo indirimbo zamaze gutambuka. Mana, reka zikubere Mana umubavu humura neza imbere yawe. Mu izina rya Yesu utugire neza Mana, tugwaye ikaze no mu ijambo ryawe. Reka Mana ibitangaza n'utwumiza bikurikira ijambo ryawe. Ndasenze ngo umuntu wese ariko arakurikira ubu butumwa Mana umukoreho, twese tugire neza Mana. Ndasenze ngo nanje ubananye kugira neza, uko ngiye kwasama uvugane n'abasavyi bawe, ijambo ryawe rikurikirana ibitangaza n'utwumiza, abagwaye bakire Mana, abananiwe baruhuke nk'uko ijambo rya Mana rivuga. Mu izina rya Yesu ugendera abasavyi bawe Mana, ubagire neza abakundwa bawe, ubanezereze, ubagire neza kuri uyu mugoroba. Turagushimiye ko tuzinezeza kuri kumwe natwe. Icubahiro n'ishimwe byose bigaruke ko mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero bahaye ikaze, reka tudatinze dusangire ijambo ry'Imana. Turaza gusoma ijambo ry'Imana rigiye kudufasha muri uyu mwanya. Ijambo ry'Imana za gusoma riri mu byakozwe n'intumwa, igice ni cya 16 nk'uko mwamaze kubibona. Igice cya 16 turahera ku murongo wa 19 dushikane ku murongo wa 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Paulo na Sila, barabakurubana babajana no mu iguriro ku batware. Babashira abacamanza bati, aba bayuda bahagarika imitima cyane y'abo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turabaroma. Abari bahateraniye bahagurukira icyarimwe abacamanza, babatanyaguriza ko imyenda, babategeka ko bakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicugu Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi y'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Paulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushitsi, yikubita imbere ya Paulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati, batware, nkwiriye gukora nte ngo nkire? Baramusubiza bati, izere umwami Yesu urakira, ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Imana ishimwe cyane. Rero ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'iri jambo, duhejeje guhimbaza no gutazira kuri uyu munsi wa gatatu. Nagira ngo ndabahe ikaze mwese. Mpaye ikaze abariko baradukurikira aho muri mu nzu yanyu hano, aho muri mwese. Mpaye ikaze abari muri Canada, muri Leta Zunze za Amerika,
Etazini, abari muri Europe, abari muri Afrika, aho bari hose hano muri Aziya, impande zine zose z'isi, aho muriko muradukurikira kubw'ubutumwa bwira ko kenshi turazi ko mubukurikira kandi turabashimira ubuhamya bwanyu, turabashimira ama message mutanga muvuga ubwo mwafashijwe, kandi ubu turabahamagara ngo mubandanye kutubwira icyabafashije, kandi mutanga n'ubuhamya ku bandi ku byo mwumvise byashoboye kubafasha. Uyu munsi rero nkuko ari umunsi wo guhimbaza no gutazira, nagira ngo dusangirire ijambo twibukanye nkuko mwayibonye topic cyangwa ijambo ry'umutwe riravuga ngo guhimbaza urufunguruzo rukingura ijuru. Iryo ni jambo tugiye gusangira muri kano kanya. Imana ishimwe cyane. Bakundwa bene data, dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Bene data mwese muri ko murankurikira, n'umunezero udasanzwe gusangira ijambo ry'Imana. Muri make ngira mwese murabizi guhimbaza cyangwa gutazira, benshi bashobora kubivuga mu buryo bw'indirimbo, mu buryo bw'amajambo cyangwa ibindi, ariko nagira ngo ndakubwire uburyo tuza tubikora cyangwa tubikora, turabikora neza, handi tubikore neza, ariko iconzi hari uburyo tubikora byose bikanezereza Imana, ariko byose umutima ukunze urahimbaza Imana watazira Imana. Byose rero abantu benshi bakunda kumbazira ijambo, aravuga ngo hari ijambo ukunda kuvuga, n'ubu ngirekane subire kurivuga. Nkunda kuvuga ijambo ryanditse muri Hosea ni igice cya 4 ku murongo wa 6. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje ngo barimbuwe no kutamenya, ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Iri jambo nkunda kurivuga cyane iyo ndiko ndatanga ubutumwa bwiza. Kubera iki? Kuko ni ijambo ryanditse mu ijambo ry'Imana, ni ijambo ryanditse hano muri Bibiliya, ridufasha kenshi uburyo tubaho. Ridufasha kubera iki? Ijambo ry'Imana ratubwira ikintu gikomeye cyane. Riratubwira ugiye kuraba uburyo isi ibayeho. Ijambo ry'Imana nkuko kenshi nkunda kubivuga, bisa nkuko uyu munsi les principes z'ijuru canke urutonde Imana yashizeho, abana b'abantu canke isi igenda imera nk'idukura mu izo mbaraga ku buryo tutabandanya kugendana n'Imana cyane tugakora icyo Imana ishaka. Suko tutabishaka, turabishaka, turafise ubushake bwo gukora icyo Imana ishaka. Ariko ingorane nyamukuru duhura nayo, hari izindi imbaraga ko tukiri hano ku isi, hari imbaraga zikomeye duhura nazo zitubuza gukora icyo Imana igomba. Ariko nguzana inkuru nziza nuko Imana yatugiriye neza. Imana yacu ni Imana nziza, yaramanutse mu bushobozi bw'umusaraba ku bwa Yesu Kristo. Imbaraga z'umusaraba ziramanuka kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwa Satani, tukiri hano mu isi tutarataha iwacu mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Muri ivyo rero Imana yakoze, tugiye gusangira bimwe muri aya principe canke ibintu bimwe Imana canke Yesu yatweretse canke ijambo ry'Imana ritwereka bidufasha gutsinda uburiganya bw'umwansi Satani hano ku isi. Muri iryo jambo nariko ndababwira rijanye nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo erega abantu banje barimbuwe no kutamenya. Reka ndakubwira ico bita ubwenge. Kutamenya niki? Iyo utazi icyambere ucita icyanyuma. Iyo utazi icyitwa icyangombwa ucita ko ataco kimaze. Iyo utazi aho guhungira uhita aho guhunga, naho guhunga ukahunga. Iyo utazi icyo gufata ucita icyo guta cyangwa icyo kujugunya, naho icyo kujugunya icyo gufata. Iyo utazi ikikwica ucita ikigukiza, naho ikigukiza ukacita ikikwica. Iyo utazi icyanyuma ucita icyanyuma, naho icyambere ukacita icyanyuma. Iyo utazi iciza ucita ikibi, nayo ikibi ukacita iciza. Imana idufashe cyane, Imana idufashe dutahure. Hano rero ijambo ry'Imana, Imana yaranditse icyo no kwita les principes z'ijuru, irabitwereka hano mu ijambo ry'Imana. Muri ivyo nagira mvuge ko kintu kijanye no guhimbaza, mbega bidufasha iki? Hano topic namaze kuvuga ivuga ngo guhimbaza n'urufunguruzo rukingura ijuru. Reka rero turabe muri iri jambo ry'Imana tuje gusoma hano, tubirabe neza, turaza kubitahura. Ndifuza neza ngo uyu munsi nimba ukunda gutazira, nimba cyangwa ho rubisuzugura, uyu munsi gutazira bikwinjize ku rundi rugezo, umenye ico bifasha. Nimba utari bwa bironke, uyu munsi ubironke. Ndaza kubaha n'ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Hano twasomye inkuru idasanzwe y'umusavyi w'Imana Paulo na Sila. Hano bari mu butumwa bwiza niko novuga, Paulo na Sila, ariko bashika ahantu kubwo kuvuga ivy'Imana, kubwo gukora umurimo w'Imana, bashika ahantu bashaka kubagirira nabi. Mu byo babakoreye ngo barabafashe babashira muri gereza, nkuko twamaze kuvyumva hano kuri uyu murongo
hano mu byakozwe mu gice 16 tubona Paulo na Sila babashize muri gereza, turabona babugaranye. Ngo bamaze kubugarana babashirayo, ariko mu buryo babafunze hari ikintu nashaka ngo dusangire gikomeye cyane. Ntabwo bafunze bisanzwe gusa. Iyo usomye kuri uyu murongo, duhere kuri uyu murongo wa 23, bavuga ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. 24 havuga ngo nawe yategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati. Ntabwo yabashize hariho hose, ariko yabashize hagati. Ngo bashira hagati, naho niyakomereje aho ntibyarangiriye ngaho, ngo ariko arakomeza abashira mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ntabwo yabafunze gusa ngo bashire mu nzu y'imbohe bisanzwe, ahubwo yabashize hagati, ariko yongeramo n'ikindi, amaguru yabo arayafunga. Kandi wibuke yabashize aho hantu yabakubise ngo bababaye cyane binjira aho hantu. Ariko biratubwira neza ngo bamaze kuja, ngo hageze nko mu gicuku babaye bameze nabi, bamerewe nabi. Hari ikintu tubona biri tubwira hano, nta rindi jambo na rimwe tubona, ariko biri tubwira ngo mwijoro, ngo mu gicuku, ngo ikintu bakoze, ngo batangura gusenga baririmba. Bibiliya tubwira ngo izindi mbohe zibumva. Ntabwo biri tubwira ngo barabafashije, oya, batubwira ngo izindi mbohe zibumva. Reka ndakubwire mwene data, none hakurikiye iki? Nuko ngo bararirimba, ngo batangura kuririmba, ngo mu gicuku, ngo uwo mwanya haba hagishitsi cyinshi, ifatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Haleluya! Kubwo gutazira Imana, kubwo guhimbaza Imana kwabo, ngo kwatumye inzu barimwo ngo iranyiganyiga, iminyororo ibavako, babona ukugira neza kw'Imana. Hano hari igitekerezo, hari uburyo nagumye niyumvira kuri iri jambo. Ijambo ry'Imana riraryoshe cyane. Hari igihe dusoma ijambo ry'Imana ukibaza yuko ibyabaye uyu munsi bitoba, tukibaza, hari igihe dufata ijambo ry'Imana twayifata ko mu histoire. Hano ni mu isezerano rishasha. Iyo tugiye mu isezerano rya kera, nk'uko mubizi mwese, birikozwe n'ibitabo ibice bibiri, isezerano rya kera n'isezerano risha. Mu isezerano rya kera tubona abandi nabo bakoze ikintu Imana mu gutabara yakoresheje, bakoresheje no kwita intwaro yitwa guhimbaza Imana no gutazira. Turabona mu Yehoshafati, turabona n'igihe cya Yosuwa. Nawe Yosuwa ngo hageze igihe barategwa, ariko Imana imubwira ibanga rikomeye cyane. Yosuwa, iyo usomye muri hariya mu gice cya 6, guhera mu gice cya mbere ukabanya gice cya 5, Yosuwa naho turabona igikorwa yakoze kidasanzwe, ngo nawe yari yatewe. Icyo gihe Yosuwa Imana ngo yarashatse kubagaburira, yarashatse kubaha igisagara cyitwa Yeriko, ariko ngo cyari gikikujwe n'inzitiro z'amabuye akomeye cyane. Noneho ngo Imana ishaka kubibaha, nta kindi yababwiye ngo bakora, ngo icyo bakoze barazunguruka. Bamaze kuzunguruka bahimbaza Imana batazi, ngo ikintu cyakoretse, ngo amabuye iyo nkike ngo arasenyuka bamara kwinjira. Ubandanije hari undi mugabo tuzi Yehoshafati, mu isezerano rya kera, nawe niko yabikoze. Nawe Imana imukoresha ibintu bikomeye cyane, nabo ngo baratazira, bari bagoswe n'abansi. Ngo icyo gihe batazira Imana, ngo baratazira Imana, ngo Imana izana itera ubwoba bukomeye mu bansi babo, basubiranamwo. Ngo Abisirayeli ntibigeze bagwana, ariko baronka intsinzi kubwo guhimbaza no gutazira. Icyo gihe bayobowe na Yehoshafati, iyo nkuru ngira murayizi, sinza kuyitindako. Ariko ndaza kumera nk'utinda gatoyi muri iri jambo, nkuko tuko turasangira iri jambo rivuga guhimbaza urufunguruzo rukingura ijuru. Hano nagira ngo tuvugane iki kintu. None ko twumva Paulo yari muri gereza, yari muri inzu y'imbohe, Bibiliya ikatubwira neza ngo bataziriye Imana, ngo ariko ngo inzugi ziriyugurura, haza icyo no kwita tremblement, birakomera cyane. Ndavuga ngo ibi bintu byavuye he, byaje gute? Bibiliya tubwira neza, iyo dusomye mu byahishuriwe Yohane, turabona neza uyu musavyi w'Imana Yohane ngo yagize ngo yeretswe ivy'ijuru uko bimeze. Mu gice ciwe cya 5 ngira ni ku murongo w'8, turabona ngo ivyo yabonye ngo imibavu ibizamuka. Ku murongo w'8 bavuga ngo birazamuka, ngo yari imibavu, ni ukuvuga ngo kwari gusenga kw'abera kuje imbere y'Imana. Reka ndakubwire mwene data, iyo dutazira, Yesu ashimwe cyane, iyo dutazira mwene data,
iyo dutazira tukaririmba indirimbo ngo birazamuka imbere y'Imana, birazamuka imbere y'Imana bikaba ubumote imbere y'Imana, Imana igahumurirwa maze ikamanuka ikaza kubana natwe. Gutazira Imana bimanuka bivuye, tubikura mu mitima yacu tukabwira Imana, tukabwira ko Imana ari nziza, tukabwira ko Imana igira neza. Iyo tubivuga birazamuka, Imana ikamanuka, Imana ikatugirira neza. Hano nagira ndakivuge mu buryo ntanga uburorero canke uburorero bufadika. Uyu munsi turabibona mu ijambo ry'Imana. Reka ndababwire imbere ko nza kuvuga ubuhamya bwanje. Bene data, ikintu kiratangaje. Hari izo bita uyu munsi muri ko murandeba mukoresha yo no kwita kamera canke systeme n'ibindi byose. Ibi ni ibintu abantu bagerageje basanze bikunda barabitanga, abantu bose barabikoresha. Reka ndakubwire mwene data, hari ibintu muri Bibiliya le principe z'ijuru zakozwe mu ijuru tuzibona hano. Iyi ni formule y'ijuru. Hano hari principe zakozwe dukurikira neza ziri mu ijambo ry'Imana. Ababikoze abahizi b'ukwizera ntabwo byagumye hano mu buryo bwanditse, ahubwo bino byaranditswe ngo natwe tubisome, umwuka w'Imana arabihamiriza ngo bicike ubuzima bwacu bwa misi yose. Imana ishimwe cyane. Nimba uyu Paulo na Sila barataziriye maze bakabona ibitangaza birakoretse, iminyururu ikabavako, nagira ndakubwire ngo gutazira kwawe, guhimbaza Imana no kuririmba, iminyururu canke inkike zigukikuje zashobora kuvaho ukabona ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero gutazira guhimbaza Imana ico bikora byugurura ijuru, le ciel, ijuru rirakinguka. Imana ishimwe cyane. Iyo dutazira Imana birazamuka, ijuru rigakinguka. Iyo ijuru rikingutse ibintu bikurikirana, nagira ndakubwire mu buryo bikurikirana nibi. Iyo ijuru rikingutse habaho ico bita presence y'Imana. Imana iramanuka ikazana presence yawe, nukuvuga ngo ukubaho kw'Imana kuramanuka. Ukubaho kw'Imana kwamanuka, Imana ikatangura gukora arico no kwita ibitangaza utwumiza. Ibitangaza niki? Ni ibintu Imana ikora twe tudashobora gutahura. Wotahura gute? Nta numwe yafunguye imiryango barimwo, nta numwe yabakuye ko yaminyuru yari ku maguru yabo, aho bari bafatanije ahantu byose byarakorotse. Nibiki byabikoze? Ninde ushobora kubisobanura? Ntaho bisobanura. Reka mwene data ndakubwira, ntabwo byarangiriye hariya. Reka bimwe mu buhamya fise ndabikubwira. Ingira bamwe barabizi, abo dusanzwe dusengana. Mu mwaka ushize nagize accident ikomeye cyane, kuko iyi imodoka yaje kungonga, ariko Uwiteka ngirira neza abana nanje. Aho yarije kungonga asanga mu muhanda icyakoretse, Imana irandinda ingirira neza, ubuntu bwayo buranterura, ndasimbuka. Imana ingirira neza, nkorotse. Nzi ko nkorokeye ahantu hasanzwe, ariko nsanga nkorokeye ahantu mu kinogo, mu cyobo cya 4 metre. Rero nashitseyo nsa n'uwameze nabi cyane, kuko nasa n'uwavunitse umugongo, byari bimeze nabi cyane. Rero nagize shock ikomeye cyane, ko nabazi iminsi myinshi ndyamye, abantu baranzi ndyamye mu rugo, ku rusengero naguma nicaye bimeze nabi. Ariko bari bambwiye ko iyo shock itazoshira, ari shock izokomeza, ngende muri massage n'ibindi byose. Rero byambereye ibintu bikomeye cyane, ku buryo byarambabaza cyane muri uwo mugongo. Hanyuma mu bisanzwe ndi umuntu nkunda gutazira, guhimbaza Imana. Iyo bavuga indirimbo z'Imana, gutazira no kuvuga ni uvuga amagambo avuye mu mutima wawe. Nimba ari indirimbo uwumviriza amagambo ari karavugwa, ijya ni nka prière, n'amajambo tuvuga mu buryo bwa melody, no gusenga mu buryo melody. Gutazira kuvuga indirimbo. Noneho bariko baririmba indirimbo, numva iyo ndirimbo bararirimba, ariko nari nicaye nza ndahaguruka mbabara mu mugongo. Iyo ndirimbo baririmba, ico gihe nari maze igihe nguma nicaye mpagarura, nkumva umugongo uranse. Hama baratazira indirimbo. N'indirimbo benshi bazi, ngo nari narakubonye, ngo n'umunsi, ngo nari narakumvise uyu munsi ndakubonye, bararirimba. Barikomeza baririmba. Uko bayibandanije mfata ku mutwe. Babandanije kanya gatoyi, ngize gutya mfashe ku mutwe, numva ikintu umengo ni nka electricité. Umengo ni nka electricité kiramanutse gikubita mu mutwe. Kiramanutse hano, numva ikintu gikubita ngo puf, gikubise ngira gutya. Noneho ndunama nsubira kuzamuka, numva byarangiye, numva ndakize. Niruka mu rusengero nko minduru, abantu bamenye ibyabaye. Bariko baratazira iyo ndirimbo, ubushobozi buramanuka kubwo kwitazira. Ngo nari narakubonye, mvuga gusa ngo Mana, nari narakubonye, nari narakumvise, ngo ariko uyu munsi ndakubonye. Mbandanya kubona nari narakubonye, uyu munsi ndakubonye, uyu munsi ndakubonye. Uko navuga imbaraga z'Imana ziramanuka,
Imana irangiza mbona ukuboko kw'Imana kubwo gukira. Uyundi munsi iyo ni ntahe imwe nabonye ukuboko kw'Imana, benshi baravyibuka ni ntahe nabonye ukuboko kw'Imana, Imana irankiza. Ni ukuvuga ngo n'urufunguruzo gutazira Imana, guhimbaza Imana, n'urufunguruzo rukingura ijuru, ubwiza bw'Imana bukamanuka, ibitangaza tukavyakira, ingwara zigakira. Nkuko navuze, iyo ijuru rikingutse hamanuka ubwiza bw'Imana. Iyo ubwiza bw'Imana bumanutse haza ivyo bitangaza by'Imana. Ubundi buhamya nobaha, ndibuka yuko haheze imyaka ngira hari nka muri 2013, ico gihe urupapuro rw'inzira nari natwara pasiporo wari rwashize. Hanyuma ico gihe bisaba ngombwa ko nja gushaka urundi urupapuro rw'inzira, ariko ico gihe ndarushaka hari igihe hari ibibazo byagaragara yuko kugira ngo ushobore kwironka ntivyore byoroshe. Hari ikibazo cyabaye au niveau technique aho bakorera izo mpapuro nz'inzira, hanyuma baziha abantu bakeyi cyane, n'abagiye kuzisaba wabanza gusobanura kugira ngo ushobore kuyibona, byafata umwanya munini. Nuko hanyuma icyabaye muri uko sanzwe nkora, uko sanzwe meze mu modoka yanje nshyiramo agakasete kavuga indirimbo z'Imana. Hanyuma nshyiramo ikasete, aho nava nahavuye mu gatondo muhira, mva muri ico gisagara narimwo nja muri ico gisagara ngiye gusaba ngo urupapuro rw'inzira, hafi nk'ibirometero 100, urumva byaransaba hafi nk'isaha amasaha 2, ngira nk'amasaha 2 isaha n'inusu, kwana ngenda buke isaha. Noneho ngenda ndatazira Imana, shyiramo indirimbo kubera gutazira Imana. Rero nari ngiye ngo shike muri ico gisagara, ariko sinsaba igipapuro c'inzira uyo munsi. Ntabwo nashaka gusaba igipapuro c'inzira uyo munsi kuko nari nzi ko bigoye. Nari mbanje kwibanza, mbega ndabaza bande, ninde nanyuraho ngo ashobore kumfasha kuronka ico gipapuro c'inzira, mbega nabigenza gute, ni gute nashobora gukora ngo ashobore kuronka igipapuro c'inzira. Hanyuma uko nabikoze, jewe ndamanuka mvuga ngo ndaza kurara muri ico gisagara, hanyuma ntegereze bukeye abariho nja kugenda gusaba ico gipapuro. Ariko umunsi ngenda mu gatondo nshikayo hafi mu masaha 3 saa 4, kubera gutazira Imana nsanga natwawe. Natazira Imana ivuga ku bintu bijanye yuko turi abana twatoranijwe, un peuple élu, un peuple racheté. Turi abana twatoranijwe, turi ubwoko bwatoranijwe, turi hanga, turi shanga ryera. Numva binyinjiyemo, numva n'umuntu adasanzwe, numva ndi prince héritier, numva ndi umuntu adasanzwe. Rero muri yo modoka ngenda ndatazira, ndagenda ndakomeza, ndiko ndagenda. Nashitse aho hantu rero ubuzima busa n'ubwahindutse. Hanyuma maze gushika, ndashika numva ndayobowe, aho kubanza kutegereza nari mfise igipapuro c'inzira carangiye, ariko hari ibindi byasaba na photo passport. Nsanga ndakomeje nja aho hantu basabira ivyo bipapuro ndinjira, ariko ngiye hari ahantu hari parking, ba parking hanze niho mwese murindirira. Mugabo hari umuryango ucamwe wa VIP, abo bantu badasanzwe binjiramwo. Jewe nsanga imodoka nagiye ninjira aho hantu haba VIP, ndinjira n'imodoka. Hanyuma abantu barayibona, babonye imodoka mbona barakinguye, hanyuma ndinjira mva mu modoka ntazi ivyari byo, ariko mfata urupapuro rw'inzira rwashize ndayifata pasiporo ndakomeza. Hanyuma umuntu araza arambaza, baje sekitari ati se ico gipapuro ati, barambaza ati none urashaka iki, turifuza iki? Nabwo ndifuza igipapuro c'inzira. Ngo okay, ngo sawa, ngo tukwereke. Noneho baranzamura aho bantwaye, nabona ari ahantu hadasanzwe, nta na rimwe nayo bwahinjira, hano amenyera tusha ku reception, handi hose bari hatonze abantu benshi cyane. Noneho yaranzamuye gushika ku muntu wa nyuma atanga ico gipapuro c'inzira. Maze kwicara ndamusuhuza, aricara ambaza ngo ushaka iki, nabwo yakeneye pass. Arambwira ngo siwikeneye cyane, namubwira nti byihuse. Arambwira ngo hari uburyo bari ko barazikora, ngo watenyenye gatoyi. Aratelefona hepfo, haza umuntu baza gutora igipapuro. Arambwira ngo se warindira amasaha 2. Nambwira nti nengo narinsa n'uyu atoke, tibaso tegereza gatoyi. Ambwira ati genda gatoyi, anyicarika ahantu bampa n'amazi yo kunywa. Maze kuyanywa ahantu nyene bicarika abantu bagize, maze kuyampa arangije. Inyuma ngira isaha hafi isaha n'inusu, isaha n'inusu gusa bari bampaye ico gipapuro canje. Ndasohoka kandi bamara iminsi. Nsohotse nsubira mu modoka. Noneho ntangura gutegereza, ntangura mu bitekerezo vyanje ibi bintu vyagenze gute. Nsohotse ndagenda ndikomereza, ariko mbanza kubaza abandi, barambwira ko igoye cyane. Nagiye gutahura iki mu nyuma, nagiye kumenya kwa gutazira Imana, guhimbaza Imana kwatumye nukuvuga ngo inzitiro
ibintu le principe z'isi zihari zifunga ibintu zafungutse ziranyinjiza ahantu ntari kwinjira, noneho bamico ntarijejwe kwakira muri uwo mwanya mbona ukuboko kw'Imana. Nagira ndakubwire guhimbaza Imana n'urufunguzo rukingurira ijuru, ubwiza bw'Imana bukamanuka bukakumanukira, ukaja ko faveur, imiryango igakinguka, inzu igakinguka, ukabona ukugirwa neza n'Imana. Mwene data, nagira ndakubwire iri ni banga rikomeye cyane, nagiye ndabibona indirimbo ibirundi ko nabivuga kubera iki. Uyu munsi abantu benshi bafise icyo nita ama CD canke ndavuze CD uyu munsi canke ibindi byose ashobora gushaka kwindirimbo, ushobora kumviriza n'ibindi byose mu byo gutazira Imana, kuko ntidugishobora guterana hamwe ngo dutazira Imana. Ariko nagenda kubwira ijambo rikomeye cyane mwene data, iyi ndirimbo kwiririmba abantu benshi bahora bambwirira ijambo bakambwira ngo mbega burya biba byagufashe gute ko tuhora tubona rimwe rimwe hari gutazira ukamengo watwawe. Reka nkubwire ijambo, mu bisanzwe uko gutazira ndiko ndakubwira cyangwa guhimbaza Imana ndiko ndakubwira ntabwo ari bya bintu bisanzwe gusupfa kuririmba, oya, nukuvuga tu dois méditer sur les paroles que tu es en train de prononcer. Utegerezwa kurimbura ukibaza ku magambo uri kura avuga yariyo. Uri Imana ugira neza, uri Imana nari narakumvise. Iyi ndirimbo naririmba niyo no bibutsa gatoyi, ivuga gukira, avuga ngo Yawe ugira neza, ivyo ukora birahambaye, nari narakumvise none ndakubonye, uri Yawe, Yawe, Yawe. Uko naririmba ngo Yawe ni Imana ishobora byose, nari narakumvise nari ndakubonye, ni none nari nkeneye igitangaza, none nari nkeneye igitangaza, none ndayikeneye, none iyo ndirimbo ndiko ndaririmba bivibwina bw'umutima. Sinaririmba ngo ndiko ndabaririmbye ariko baririmba canka abandi, oya, mvuga amagambo, ndavuga amagambo, ukavuga amagambo, amagambo kayumva vuyibwina bw'umutima. Uko bayaririmba nukuvuga ni nyisengesho uri kuragira, uri kubwira Imana amagambo mazima, Imana irikira kumviriza. Ico gibona imbaraga z'Imana ziramanuka, ibitangaza bigakoreka. Uko niko nabonye, uko niko ninjiye, niko nakijijwe, niko nabonye ukuboko kw'Imana. Bene data, niko nabonye ukuboko kw'Imana. Guhimbaza Imana, gutazira Imana, ibi bikingura ijuru, presence y'Imana iramanuka. Ahantu natanguye kwibonera cyane naho ntabivuze, kandi ariho nanje nafatiwe n'agakiza, naho numva ntobangize neza. Ico gihe nkuko kuwa gatatu hariho louange adoration, muso guhimbaza no gutazira kuri Église Vivante kwijabe Burundi. Hanyuma sinari bwakizwa ariko nja mu rusengero, uwo munsi baratazira bavuga indirimbo z'Imana. Hanyuma ndi mu bantu bagwanya cyane inzira y'agakiza. Uko bataziriye cyane bakomeza batazira, icyakoretse ubushobozi bw'Imana bwaramanutse ku buryo ntamenye ibifata, nsanga mpagaze imbere kuri podium, niho nasanzwe mpagaze. Noneho uwo munsi hariko yigisha Pastor Edmond, arahagarara arambaza, asanga mpagaze imbere yiwe, niho yacambaza ati mbega ushaka iki? Nije kwa Kristo umwami mukiza. Nta bundi butumwa yavuze ngo nabandi nibaze, bahita baza. Uwo munsi nibaza ko twakijwe hafi turi abantu bashika hafi nka 90 canke 100, ndibaza bose bahita baza. Ubutumwa bwiza bwavuzwe, abantu bamaze kwihana, bwari ubushobozi bwamanutse kubwo gutazira guhimbaza Imana, burafata bunyemeza ko ndi umunyabyaha, ndinjira mpura n'ubushobozi bw'Imana, mpura no kugira neza kw'Imana, mpura no kugira neza kw'Imana. Rero gutazira guhimbaza Imana n'urufunguruzo rukingura ijuru, guhimbaza Imana n'urufunguruzo rukingura ijuru. Haleluya, haleluya. Guhimbaza Imana rero, guhimbaza Imana n'urufunguzo rukingura ijuru, tukabona ukuboko kw'Imana, ijuru rirakinguka, Imana ikamanuka, tukabona presence y'Imana. Inyuma presence y'Imana hakurikira kubona ibitangaza by'Imana, no kuvuga gukora kw'Imana. Gukora kw'Imana no kuvuga ngo gusambura systeme zose ziza, tukabona Imana ikora mu buryo tudashobora gutahura. Ibi rero nivyo tubona abantu bakira ingwara, abantu babohoka, abantu bakizwa, abantu babona kugirirwa neza n'Imana. Nagiye mbona ubuhamya, nagiye mbona abantu benshi babohoka kubwo gutazira, kubwo indirimbo, nagiye mbona abantu babohoka, nagiye mbona abantu bakira indwara kubwo gutazira Imana. Nabibonye kenshi, nakubariye ngo nabibonye mu bugingo bwanje, narabibonye Imana, gutazira Imana kunyinjiza ahantu. Amavuta yo gutazira Imana atuma
mu mutima wanje hazamuka iyo no kwita confidence, hazamuka uko kwiyubaka kumva ko n'umuntu adasanzwe kubw'indirimbo nariko ndumva ziriyubaka. Rero nagenda kubwire mwene data, gutazira Imana, guhimbaza Imana, guhimbaza Imana urufunguzo rukingura ijuru, Imana ikamanuka ukumva Imana yakugendeye mu mutima wawe, ukumva itanguye guhindura ibitekerezo. Hano rero nagenda babwirira ijambo ndabatumira bene data, nimba hari ikintu udashobora gusuzugura mu ntwaro twahawe zituma dutsinda uburiganya bwa Satani n'abadayimoni, nagenda kubwire mwene data, ntugasuzugure guhimbaza Imana. Ni igikoresho gikomeye cyane, n'urufunguruzo. Icyo gikoresho turagifise, uryamanye byinshi ushobora kumva indirimbo z'Imana. Benshi barafise n'udutabo two guhimbaza Imana tw'indirimbo, abandi barafise bahora bumva indirimbo zitandukanye n'izindi zose, ushire mu nzu yawe. Hano imbere yuko nsoza nagira kubwirira ijambo, reka nkubwire, nagira nkwibutse iki kintu, buriya ibintu byose biravuga, ibintu byose turebesha amaso biravuga. Iyo uvuze, iyo wowe ukirebye gusa kukireba, burya kiravuga kikakubwira. Ndabaha akaroro gasanzwe cyane, wewe wicaye muri saro wawe, reba isaro yawe, hari ijambo wumva rikubwiye. Wa mama uri kurandeba, ja mu gikoni gusa ugenda urebe, hari ijambo wumva. Uravye na harya wapanze novuga amasahani n'ibindi, hari ijambo. Ugiye mu cyumba cyawe hano kwita aho ubika amakositime yawe mu papa we n'ibindi byose, hari ijambo bikubwira. Imyenda yawe wari uzi ko ari umwenda ureba, reka ndababwire, murambarira kubivuga, ariko ndabivuga mu buryo bubiri. Hari umwenda wambaye umunsi umwe ugirirwa neza, uwo mwenda kenshi iyo urebye urakubwira ngo unyambaye umererwa neza. Ariko hari igihe usanga hari umwenda ushobora kuba twarambaye tugahura n'ibibazo, uyo mwenda urakubwira ngo bibazo. Hari ahantu situation winjiramwo ukumva ibintu birakubwira. Uyu munsi tumaze igihe benshi bari mu nzu baragize gute, hari igihe ureba no muri jardin uravye hanze gusa ukumva harakubwiye. Gate yawe iyo winjiye ukaza bafise imodoka batarakingura, gate irakubwira aho ugiye, irakubwira ko ugiye muri paradizo cyangwa ugiye mu gapeti ahantu navuze, uragiye ahantu hadasobanutse hasobanura, ukumva ugiye kuruhuka. N'ahandi winjira ugahita ubona uti ahantu hari umunaniro, ukavyumva. Muri saro ukaza uvyutse mu gatondo ukumva ibintu hari bikubwiye. Rero muri make ibintu turebesha n'amaso biratubwiye, ariko nagenda kubwira ibanga yuko ibyo bintu bihindura amajwi. Mu bisanzwe Imana yaduhaye ibintu byose tubona byose byaremwe, byashizwe munsi y'ukuboko kw'inkomezi k'umwana w'umuntu, nitwe tubitegeka. Ariko kuva Adamu akoze icyaha, ibintu byinshi imbaraga zabaye nuko umuntu atagitegeka, ahubwo ibintu bimutegeka. Ariko Yesu yaje kugira ngo ivyatakaye kuri Adamu, bwa bushobozi canke ya pouvoir ya autorité twatakaza kuri Adamu wa mbere, Adamu wa kabiri yaje kuyidusubiza, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Yapfuye ku musaraba kugira ngo nsubire kuronka ubushobozi bwo gutegeka. Nagana kubwira muri byinshi dufise mu rufunguruzo mukizogushoboza kutegeka ivyo bintu, wige kuririmba. Nimba icyumba cyawe wumva hari amajambo kikubwira atameze neza, nimba hari cyo kikwibutsa ibintu bitameze neza, ndagutumira iki kintu, wige kuririmba. Nimba utazi kuririmba, gura indirimbo uyishiremwo isamirane, ivuga kugira neza kw'Imana muri iyo nzu yawe. Muri icyo cyumba cyawe uyishiremwo kugira neza kw'Imana. Muri saro yawe ushiremwo indirimbo, muco aho uje ushiremwo indirimbo. Nimba ufata urugendo ejo bazorekura uri mu ndege, ushiremwo indirimbo izogufasha. Reka mbwire nka mwebwe bamwe bahora baje ku kazi, hari igihe uva mu rugo ugasanga ibibazo byo mu rugo ubitwaye ku kazi, ugasanga akazi ukoze nabi. Ushize ku kazi ibibazo wakuye mu rugo ubitwaye no ku kazi, akoze ugakora nabi, noneho bakanakwirukana. Birashoboka cyangwa ukabikora nabi, cyane ugasanga ibibazo ukuye ku kazi ubitahanye muhira. Amadosiye yose yakunaniye ku kazi, ama business yakunaniye ukayinjiza mu rugo, bakuramutsa ukabona ivyo bintu tushobora kubasubiza. Nagenda kuba ari ibanga rikomeye cyane. Hindura mu modoka yawe, tazira Imana, shiramo akantu indirimbo z'Imana zitazi Imana. Ubwiza bw'Imana buzomanuka muri iyo modoka yawe. Uzova ku kazi bimeze nabi, uzoshika muhira klima yahindutse umeze neza. Abana aho kubabona ikibazo ko ari byo bibazo warimwo, uzobona araba ange baje kukwakira. Nimba uvuye muhira naho hari ikibazo cabaye, niba tazira Imana uzova muhira ushiremo indirimbo yo gutaza canke uririmbe. Wowe utazi kuririmba ushiremwo iyo ndirimbo, ugenda utazira Imana, ijuru rizomanuka, uzoshika uri ku bwiza bw'Imana, imiryango yari ikinze kinguke.
hari igihe rimwe ruhedeza gutazira winjira ahantu bakakuramutsa n'amaboko yose utazi uko byagenze, kuko hari ubwiza bw'Imana buri kuri wowe, hari ikintu cyahindutse. Reka mbabwire kubera iki abantu benshi iyo dutazira imbere y'ubutumwa bwiza benshi bibaza namenya n'impamvu. Impamvu nuko iyo batazira, reka mvuge kuri iki kintu shimira abaririmbyi, mwabaririmbyi muri ko muranyumva, mwe mu worship team n'abandi bose, abaririmbyi bose, Imana ibaha umugisha, Imana ibahezagire, Imana ibagiriye neza, Imana ibinjize mu mavuta yo kuzana indirimbo zikora ku mitima yacu. Musenge Imana ibahishurire indirimbo zizamuka imbere y'Imana, Imana imanuka ikore ku mitima yacu, iduhindure, iduhe kwihana, iduhe kubona ububi bwacu, twibutse kugira neza kw'Imana, dutazire, twihane, tuvuge kugira neza kw'Imana. Imana ibahezagira, Imana ibagire neza, indirimbo zirafasha, Imana ibahezagire. Rero nagira ngo mbwire natwe tuzumviriza bene data, niwumviriza injanga gusa, niwumviriza ibindi oya, ariko umviriza amagambo bariko baravuga. Abantu benshi bakunda kubwira ijambo ngo ntabwo nzi abaririmbyi benshi cyane, by'ukuri nanje barabimbwira na madamu kenshi arabimbwira abaririmbyi benshi nabo nzi, ariko nzi indirimbo nyinshi cyane. Umaje ngo nizande, kuko je iyo bumvise iyo baririmbye ntabwo ndabo waririmbye, numviriza amagambo bavuze, numva amagambo nkumva aranyubatse, hari gihe numva noguruka noshira hejuru izina ry'Imana. Rero mwene data ndakubwire, gutazira Imana, guhimbaza Imana n'urufunguruzo rukingura ijuru. Ndagutumira mwene data, utazira Imana, uhimbaza Imana, ijuru rizakinguka, ibitangaza bizakoreka, nkuko twabibonye kuri Yoshafati, nkuko tubibona kuri Yosuwa, nkuko twabibonye kuri Paulo na Sila. Inzugi zigakinguka, inkika zigasenyuka. Uyu munsi sinzi inkika zigukikuje mwene data, sinzi ko ari inkika zubatswe na Satani zigutandukanya n'umuryango wawe, zituma uyu munsi mutavugana. Ndavuga ngo izo nkika kubwo gutazira no guhimbaza Imana, izo nkika zisenyuke mu izina rya Yesu. Nimba hari ibintu ubona byari vyugarije mwene data, nimba arakabonge k'umwanya munini, ndavuga ngo iyo ndirimbo imanuke mu buryo ihindura umutima wawe, wuzura ishimwe mwene data. Hari ibyo waciyemo vyakubabaje, harimo waciyemo vyakunaniye, nagira ndakubwire, nezereza umutima wawe, himbaza Imana. Hari igihe ibihe gusenga, hari igihe n'igihe dusoma ijambo ry'Imana usanga bigoye ko dutangura gusoma tutasenze, kuko ugakumva ijambo ry'Imana rirumye, ukarondera ndi buhere ntangure mu itanguriro njehe. Ariko iyo dusenga, haleluya, iyo turirimba, cishamo akaririmbo gatoya, uvuga ugira neza kw'Imana, Yesu uri mwiza, ugira ko kantu gato uzumva byazamutse. Imana ibagiriye neza. Rero ndabatumira ngo mugire iri banga cyangwa urufunguzo mwahawe rwo guhimbaza gutazira Imana, mugwakire, Imana ibagiriye neza. Mu izina rya Yesu ndabasengera ngo Imana ibarenge kubagira neza. Ndasenga ngo Imana ibasukira amavuta yo gutazira, amavuta yo guhimbaza Imana, kugira ngo ibintu bihinduke mu ngo zanyu. Mwene data ndakwifuriza iki kintu, kandi sinorangiza ntagutumira iki kintu. Mwene data reka mbwire abavyeyi bariko barandeba, reka mpere kuri abo n'abandi bose naza kubavuga. Nimba ufise abana, ndakubwize, nimba ushaka kunezerwa mu buzima, muri abo bana ronderamo, niba ufise babiri, sinzi ko ari batatu, ubigishe gutazira Imana, ubigishe guhimbaza Imana. Abana ni nk'abamarayika, bizogufasha, bazomanuka ubwiza bw'Imana. Umunsi muzobona ibitangaza bikoretse, ubona ukuboko kw'Imana, ubona imbabazi z'Imana kubwo gutazira kwabo. Abana ni nk'abamarayika, ubigishe gutazira Imana, ariko nawe wige gutazira Imana. Indirimbo uyikunde, uyumvirize, uyikunde, ibintu bizohinduka. Imana ibagiriye neza. Rero Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha, Imana ibarenge kubagirira neza. Nimba hari ibintu bikuboshe, reka nakubwira niki kintu, nimba hari ibintu bikuboshe byanse kukurekura, nivyo n'insika zikubuza guhura n'umwami wacu Yesu Kristo, wige gutazira Imana, wige guhimbaza Imana. Narabibonye kubw'umwanya wo guhimbaza no gutazira Imana mu ma eglise benshi, abantu benshi binjiye bafise inyota y'itabi, y'urumogi n'ibindi byose. Kuko gutazira Imana no guhimbaza Imana, ubushozi bwarabamanukiye, birahinduka, bituma bisunikira bagwa kuri Yesu, baja ku musaraba, barabohoka, bakira ivyaha, bakira ivyago, barabohoka kubwo gutazira Imana. Rero udasuzugura indirimbo, udasuzugura guhimbaza Imana, gutazira Imana. Dutazira Imana, tuzobona ukuboko kw'Imana n'imbabazi z'Imana. Ngiye kugusengera mwene data, ngiye kugusengera kugira ngo uyu mugoroba ukubera umugoroba udasanzwe wo guhura muri urufunguruzo ugwakire rwo guhimbaza no gutazira Imana, igusukira amavuta yo guhimbaza, maze ibintu byawe bihinduke mu rugo rwawe. Ndakwifuriza ngo insika zari zihari zisenyuke mu izina rya Yesu, ubone ukuboko kw'Imana, imbabazi z'Imana. Ngiye kubasengera. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ngo hayishimwe n'icubahiro Mana, ndagushimiye kugira neza kwawe Mana, kubw'uru rufunguruzo Mana,
ko guhimbaza rutuma ijuru rikinguka. Mana ariko aranyumviriza yanyumvirije Mana, umuhezagira umugire neza Mana, uhezagiriye umupapa umufukisha ubuntu bwawe, umuhe Mana urufunguruzo arukoreshe, ugendera abamama Mana ubagire neza mu izina rya Yesu. Ugendere Mana abana basore inkumi, ugendere Mana urunganwe twese ubananye kutugirira neza, ugaragaza ububasha bwawe, ugaragaza imbaraga zawe, urufunguruzo Mana rwo guhimbaza no gutazira, gugurire Mana imiryango yari ikinze ikinguke, abantu babone ukuboko kw'Imana, babone imbabazi z'Imana. Mana ndagushimiye kuko wumvise ugusenga mu izina rya Yesu. Nsenge n'uwera afise inyota y'ivyaha ngo ishire mu izina rya Yesu. Mana ubakize ubashikane mu gukiranuka kubw'ubushobozi bw'umusaraba mu izina rya Yesu. Mana ubagire neza. Urakoze, ndagushimiye ko wumvise ugusenga kwacu, ndagushimiye kugiye kutugendera kandi ukatugirira neza. Urakoze Mana, ishimwe ryose rikugaruke ko. Ndagushimiye ko na bose Mana ubakije bari bagwaye babone ukuboko kwawe, izi nsika zisenyuke z'ingwara mu izina rya Yesu. Mana insika z'akabonge zisenyuke mu izina rya Yesu. Mana abantu baronke ivyizigiro, baronke umunezero, utembeshe ibyishimo bya mitima ya benshi. Mana uyu munsi twese tukubone. Urakoze, ndagushimiye ko uhinduye amateka kandi tugiye kukubona. Icubahiro, ishimwe, ugufukamirwa vyose bivyawe ubu niyo bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahezagire, Imana ibanenye kubagira neza. Mwakoze kudukurikira, Imana ibanenye kumurikisha mu maso hayo, Imana ibahumugisha. Mwakira urufunguruzo rukingura ijuru, mutazira Imana, muhimbaza Imana. Imana ibahumugisha. Murakoze. Baraka zako ziwe na mimi, na macho yako yawe na mimi, mapenzi yako yawe na mimi, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Uniongoze kwa huruma zako, usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda Yesu. Tunajua bila nguvu zako hatuwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umetubariki, kwa mkono wako kweli umetubariki. Baraka zako ziwe na mimi, mapenzi yako Yesu yawe na mimi, fadhili zako ziwe na mimi, na neema yako iwe na mimi. Oh, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Ulinichagua kabla sijazaliwa, ukanichagua nabii wa mataifa. Utanitangulia, sitaogopa chochote. Utanitangulia, sitaogopa chochote. Kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Tembea nami, e Bwana,
tembea nasi sasa yo, tembea nasi e Bwana, tembea nasi sasa yo, kwa mkono wako kweli umetubariki, kwa mkono wako kweli umetubariki, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umetubariki. Ndakwiringiye Yesu, haleluya, nizeye ijambo ryawe, oh, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu ubikora iyo utegetse bigatungana. Nta kikunanira Yesu, nta kikunanira. Icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Tegeka mwami, oh, tegeka mwami, tegeka mwami, oh, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Mana nk'uko wafashaga basogokuruza, niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere, niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Umuyaga
uzatubera ubuturo budashira iteka, uzatubera ubuturo budashira iteka. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite